Chanchin thakla khom amasan athupite Manipur mi pathum in Canada a marathon atop chantai tung in khang thu hitading khat asim dok ui India sunga covid damdoi ki kap dok zat alenga ki gom in Bible si somgit lekhat noi somgit lenga balta Vahui TV Vaiphei News and Tutezo si Mary SUANTAK in chibai kahunbu hi Chanchin thakla khom akim zon en khom hitio Canada adinga alin pen Calgary Marathon 2021 a Canada a khosa Manipur mi mitei pathum pang in Manipur adinga khangthu hi ding khat jani khan alasim taw hi Khovial munchum chumakipa apat hung khom athlete te panna marathon achun Manipur apat ahebam papak le chongtham edi te kilometer somli leni point pani asau full marathon in apang ui full marathon achun ahebam papak in da kalthum le minute somni le ge chule chongtham edi in da kalli le minute somthum le thum sung in alatai tung in ja som ni le ge le janga somnga le ni nadin mun in apang pangphau hi Chule half marathon in kontho jamlenin in da kalni le minute som tai tung in jasagi somli leli din mun in apang hi Hunjeta da kal somni leli sunga India ami noi som ko legu singli sangguk jasagi le somsagi legi sanga tamjo covid dam doi ki kap do to kiton in covid dam doi ki kap dok zat alenga ki gom in mi Bible si somge lekhat noi somge lenga avaltai Jelaga chun COVID-19 positive thak singni sangguk ja som lenga ahi to kiton in positive alenga ki gom a Bible si thum noi som thum lenga sang singli janga som thum leli atingtai na jega mi jani som nga leni in thina tok in na jega thina tok alenga ki gom a noi li singli Sanga jathum somge lenga ahitaitin Union Ministry of Health and Family Welfare into so abolna chun again hi Jehun sung ahin mi sing thum sangli jali som nga le ko na kipat adam do to kiton in mi Bible si thum noi somni le sagi singli sangko janga som sagi leli ahitai chule active case noi thum singko janga le som sagi lenga atung 13 ministry thupon in again hi Somleni Veina Manipur Legislative Assembly kitel na ding ahin ya School Assembly Constituency akipat Manipur Chief Minister Le Tarm Bangjat ahem alakaita famta RK Darendra Chapa RK Suraj Lok Jan Shakti Party akipat election te dinga pondo ahitai Moirang khom saugay jam kolupa RK Suraj in muna hun kimat na hun achun jethu hi apondo ahi Chule LJP National Secretary Ruchida Sharma Brahmachari Mayum in RK Suraj Kinga LJP Manipur Unit adinga General Secretary Organization Mopo Nale apedok hi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NDAꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯆꯒꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯅꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 35 सोइदनमकी पुथोपो ngamgadra haibagi asa lei candidate se su putho alliance na su lei adugi kano ama instruction ama pirakri bawdi aikoi adugi ma election gi matang gadi details haibadi ai ngamjagiro adubu once adagi instruction phangaba matung dadi election dadi soidana thokani adubu karamba mong da thokadabno haibadi agi honorable minister na instruction tawraba matung da adugi matung da akoi am declare tawjage Environment, Forest and Climate Change like Consumer Affairs, Food and Public Distribution Union Minister of State Aswini Kumar Chaubi Nini Sung Cham Ding in Tuni Imphal Ahung Tungtai Imphal Bir Tikandrajit International Airport Ahung Tun in BJP Mahila Morcha President El Lotika Leima Puihoy Nanoya Mahila Pol Khat in Lamtona Anei Bir Tikandrajit Airport Ahung Tun in Moirang Sendra Tourist Home Ane Khomna Anei Ane khomna ane zo in jimun
Forest Environment CAFN PD Department Loktak Development Authority le Manipur Pollution Control Board ading a lubok official te to kimel het to na hun le anei ui Jaw National Park a chi in jezo in moirang a INA ki nga Kumar Mandopa PMJK le nafsa beneficiary te king a anchang Hawaii te hopdo na hun anei ui Jihun se hi amat zo in Manipur Chief Minister N Biren to Kimuto in Chief Minister to Akimoto zo in Governor La Ganesha to le Raj Bhawan na Akimoto ui Jihun zo achun chanchin la khom te to Hotel Classic Akimut khom na le anei ui Kumsina September 3 tarik som thuma kimang International Translation Day to kisai a sahitya thopang loop sa tholup in apik nong thongbam THANGMOHAN Translation Award 2021 Manipur chu Aribam Kumar Sharma pik ding ahitin sa tholup Secretary Mayang Lambam Uttam Kumar in he sakna abol hi Translation lam to kisai a tuting a cholo a semjing Aribam Kumar Sharma hi kipau pina le jana e sakna ji thilpik hi pik ding a hi ama hi Sahitya Academy chule Manipur State Kala Academy a kipau pina loman bangjat hem aladon ta ja translator a hi tin Uttam Kumar in atugena chun again hi Ahong tung ding som leni veina Manipur Legislative Assembly ki telna Kakching Assembly Constituency a ding a kisa Naurem Nabachandra Janata Dal Unit Kakching Assembly Constituency in Lamtuna anei ui Kakching sumak lei kaya JNRUM Hall a jani hun kimat na khat achun Janata Dal United Secretary General chule Manipur Panna Northeast in charge mopu napu Lok Sabha MP Ramprit Mandal Jingun Janata Dal United Manipur Unit a President Hangkhan Pau Taitul in intake na apang ui JDU Manipur Unit a Mahila President Sundari Devi le J Party adinga mipoi mo bangjat hem apang ui Jani hun kimat na hun achun ahung tungding MLA kitel na Naurem Nabachandra in Kakching constituency a Janata Dal United ticket a ding in election hi te ding a hitin JDU Manipur Unit a President Hangkhan Pau Taitul in again hi Suknu Assembly Constituency a MLA ke Ranjit Gongal Nanoi a Wangu Laiphama Community Health Center CHC in ani veina ding a COVID-19 vaccine kikap na hun constituency sunga warukok muna anei ui CHC Wangu a doctor nurse asha workers to let COVID task force teto kitho in mi za somni lethum COVID-19 kikap te lag in mi za lesom lethum te second dose kikap thei ui thaki tha tarik get tinga che thajing ding vaccination drive ahin kikap thei zo se kikap dinga chelna le anei ui Hero Assembly Constituency Hope Sunga Salung Phama Santilata Women's Society in MLA Thoksam Radesham King a kithopi na in sum cheng noi ni singa apio hi Salung Pham kang thok chawa hun kimat na hun achun kithopi na chu Santilata Women's Society Salung Pham President Sapam Ongbi Monbi de Leima Puihoina MLA Radhesham Kienga api u ahi Society hung ki phudon nadinga MLA Radhesham in pan alalak pina chung a kipa thu esakna ki pi ahi tin President Sapam Ongbi Monbi Leima in again hi Jehun achun MLA Radhesham in Santilata Women's Society Salung Pham member te chung a kipa thu gen kom in je society na sep dote hi eton tak ahi dan le again hi Issued Semani Kola, Luxury, I Kola, Tiarakan, Nunziam, Sangadova, Quayana, Semodo, Lopakar, Kuntaruki, Lamia, Semodoriva, Heroki Lamia, Sova, the Indian Tavas, Semodorina, Nunziam, Sangadova, Corona Manung, Nunzia, Nung Logage, Sandra Conde, Nung Logas, Nunzing, Mayaro, and a club nothing over the geese. Nung Pangita, Zikana, Nung Pange, Nunzi to Gaelakanda, singly back to the Mlayer near the Gasco in the Silagani, Kanakana Gumana. Thazadana adugi program na yaude aduru yawe adu semon program na yaugere yaure pe thala gere lerona semol re to Manipur kipat mi pani heroin gram jali somlendi to Assam Karbi Anglong Police in Aman ui madaumte pani te chu ahile Amjad Ali
kum som thum le sagi le Anis Khan kum som thum le ge te a hiu amau te ni hi tu tha tarik som le ko Manipur akipat Guwahati zone bas khat akipat Assam Lahar region PP naka check posa check abol nawa amad wahi tin Assam special DGP GP Singh in tweet abol na khat in again a hi Mada tigel hin sabon bom som thum sunga heroin gram jali som leni ki koi ahung pu uto mat a hiu tin again hi Alachita thagam tarik som ni le gate nin YVA compound wing unit in district hospital blood donation replacement na nei aneyu a hi je blood donation replace to kisai hi a hi le pulin lentin lal buite veng churchampur chu damlo dialysis ki bol thisan pek angai jekin YVA lamka block 10 YVA compound wing unit kinga dotna bol in jedung jui achun je blood replacement chu ki bol a hi tin pu loi thang unit president in again a hi again bena achun tu kum sang ni som ni le khat sung a COVID-19 pandemic hun sung jing in le hospital a thisan poimo mi sagi te kinga thisan pik na le nei ta a hidan again hi chule unit sung beb hilo in u le naw beidong le ta samten adot hun o theidan dan angai tu pik a hidan again hi chule unit sunga nunga tangwal nu lepa tom ngai tak te chung in le ki pak thu again hi jigola YBA in pan alak naw je hi mihim kuma angena phajing theilo chule ule naw ki happy le beidon na haksa ni ale pan khom jing aphat dan le pathian na sepna thu pi pen le a hi tin unit president pu loi thang in atak lang hi Khovel pumpi in atu COVID-19 na akipat ki ven bit na ding a mimal in ibol thei thil te ho ngai khok thaga bol che ding in Vahui TV lama kipat in ikichel a hi jete chu a hi le face mask bol jing ding khat le khat fit gu ki ka ga ding mai mit khut sop thing jing ding chule COVID dam doi ki kap thei zo se ki kap a na kipat dam le bit takin chet goi tiu avela atu pi te Manipur a mi pathum Canada a marathon atop chan tai tung in khang thu hi tading a khasim asiam do ui India sunga COVID dam doi ki kap dok zat alenga ki gom in Bible se som gate le khat noi som gate le nga walta Tuni adinga Vahui TV Vaiphei News je chanchoi hitai and tu tezo se labonun mangpha